Rebalisela Mafhungo wa SABC uva pano Auckland Park, Johannesburg twi Mafhungo maurwane nga chino chipinga kea. Any information with any other person outside the city of Tshwane except instances illustrated in paragraph 50 of those requests from Sergeant Gosi. Komishini inekosezilo sa zwito zwa vhuada ya madlanga yobvela phanḓa na musi. Eskom is always going to be the principal generator of electricity in the country. Presidente Cyril Ramaphosa vari mudagasi wa zwiko zwa mupo ungasisizilo sa Eskom sa chiko Tshwane cha ubveledza mudagasi. Aba lihoro la DA kana lihoro la DA liko jena ka khomangano ya ukhetha varangaphanḓa vaswa va lushaka. It's going to be very important for us to prepare very well, work on what we've been lacking technically and tactically as a team. Banyana Banyana bothoma ndugiselo dza mitambo ya chipuga cha WAFCON. Nda ndi madekwana ribalisela Mafhungo pano ka SABC 2, SABC Plus na Kali High. Chanda chamura na mapolisa ba Korea dorobo ya Tshwane kana TMPD omiswa ushuma pa umashi Dhlamini voda bo dimisero hanedzana na mabarabare ani akobatumanya na ujenerera ga zofura hazitendara hobora wa Korea dorobo ya Tshwane mabarabare ya akotumanya bo Dhlamini marugana zwine yafi budifare yabo wabosendamela ka company mbili za Gobis 85 Solutions nanga pesheya zine zarangiwa nga muratu wa mofisiri wa polisa wa miswa ushuma na rechitokisini osejeni bofani nkosi. Ndacha mkomishinari wa Korea Tshwane kana TMPD oimiswa ushuma bo umashi Dhlamini baba chikotohana badadadza marugana mabarabare ya zwito zwa ufuriliwa zitendara koroni ya dorobo ya Tshwane. I have not assisted directly or indirectly any bidder in respect of tender TMPD 2 2016-17, TMPD 1 24-25 and TMPD 3 24-25. Kampani zobuliwaho zika mutebo wa kampani zine zatumanywa na sejeni wa mapolisa oimiswa ushuma bofani nkosi. I refuse to assist Sergeant Gosi, and instead I advise that helping him with the request will amount to a conflict of interest. Nganda hauhanedza mabaribari aya fedzi ho khadiba na butanzi butaisa hori bone na bonkosi huna mangwala tendara asongote ho punda e barumelana bukati habo fedzi botlamini bari mangwalo ayo asiya private. I have not shared any information with any other person outside the city of Tshwane except instances illustrated in paragraph 50 of those requests from Sergeant Gosi. Zvipelia pa fedzi Dhlamini bakaditeyo humela chidroni chipisaho phanda komishini iyi. Dzulo la komishini ya matlanga lido doba afula takuchedza vekidaho ngala bobili. Presidente Cyril Ramaphosa bakodora la mdagasi wa zwiko zwa mupo aunga dostuzuru sa Eskom sa chone chiko Tshwane cha obveledza mdagasi pano Afrika Tshipembe. Presidente bo ambaye zwishingani cha madaro abo stichini cha mdagasi cha kusile woni abankangala vunduni la Mpumalanga madaro yo kati na minister wa mdagasi oba urabelesa chimo cha mdagasi kati no obveledzi wa mdagasi kalino shango nganda izo presidente abako koda kuma Eskom ka kunipaza yo obveledziso kati na ndisezo ya mdagasi. Eskom, by the way, is the biggest generator of electricity, and sometimes people have a fear that the new generators, the renewables and so forth, are going to overwhelm Eskom. No. Eskom is always going to be the principal generator of electricity in the country. It is going to be. So you are well positioned, but what I love most, Minister, Group CEO, Chairperson and managers and all, what I love most is that having arrived here and just
chit-chatting to people around and hearing what they do. I mean, I heard some people say we're in renewables. We're doing renewables now. So this is the greatest wish I have had for Eskom, that Eskom must not be trapped in just doing fossil fuels and nuclear. Ba lihoro la Democratic Alliance bare badoshimisa kwangano yabo ya rushaka mapero na inobege uitero kwatisa wimo hayo kana mbegala maitere zabo ngomo musoni wa mbumbano ya buti ya mahoro kana GNU lihoro ili likodoketa baranga panda baswa kwangano ni yalo enea kodofarera Midrand ba DA kare batsko baka kudano na lihoro la ANC zuchida kambegala maitere zandeme zinezangachi kimu cha rushaka cha ndinda kombo ya mutakaro kati na kadzimwembe kanyamaitere. Some of the key themes we're going to be focusing on over the course of this weekend, where our delegates will have an opportunity, as they do once every 3 years, to debate and deliberate on policy, are things around jobs, around crime, around corruption, and around basic services. These are the key 4 pillars that we're going to focus on as we move closely towards the local government election, which is likely to take place in November this year. And ultimately, what we want to do through this Congress is to get our offer out to South Africans and show them that we have a credible plan to get South Africa working again. So I think that this is a very sound decision by Jordan, and obviously we must not preempt the outcomes of the Congress, but I do think that it gives him the appropriate distance from the GNU because he's not beholden to the president, and I think it also allows him to make sure that we clearly state what our policy objectives are and allows for us to make sure that we influence policy in a greater way in departments in which we govern and departments in which we don't govern. So I don't think that it's going to create a vacuum of power within the parliamentary caucus or within the broader GNU cabinet executive, and I do think that he is going to be able to get his view across, and I think he's had a very credible message on this front by saying that we need to stand firm on our values and our principles as a party, but we need to make sure that we use the GNU and leverage the GNU in order to reform South Africa for the betterment of all of our people. Uvela panda na ilipungo la kumangano ya rushaka lihoro la DA riamba na mudiwi wazo aprojiki bo Brutus Marada bo Marada matiko na hariko batangana kama punga Tshivenda panoka SABC musi ritsko raberesa kana to sara dwala na musi kumangano ya lihoro la DA itakucheze ndizipio kamsinda barero zinaranga zirabarera chihulu ndi chauri ari sedze uri context ine I conference yako u dana musi ngayo ndifi dzangano la DA alichava opposition lono va party ya government kama muvhuso wo tangana wa GNU chavuvili huna zwithu zwine zwa khou itea u fana na zwinonga zwa phalaphala tshitori chinoyelana na mafhungo a mu president zwino mbudziso ine yavha khulwanesa ndi ya uri na ili dzangano li dovha dzangano line la ḓo ri tshibva kha conference lava li ready na u face dzi challenges dzine shango la Afrika Tshipembe la ko tangana nadzo na nṋe nga ndavhelelo yanga ndi ya uri rina challenge ine inga ḓifhedzisela I constitutional crisis arali ni mu president vha waniwa vha songo dzudzanya mafhungo awo zwavhuḓi nga mafhungo a judgment no kho ḓea phalaphala zwino mbudziso ndi ya uri na dzangano la DA vhurangaphanḓa vhune la ḓo bveledza kha I conference vhungavha vhurangaphanḓa vhune hanga fha fulufhelo la uri dzangano la DA li ready na u governor Afrika Tshipembe na zwino musi ri tshi thetshelesa maambiwa ri tshi sedza uri ndi vhonyi na vhonyi vhane vha khou dzhenelela mbambe hei ino khou ḓa a thi vhoni zwi tshi nga tou fha fulufhelo la uri DA I ready na u vha muvhuso u ḓaho khari ḓo ka baranga phanda vhane khamusi vha khou ḓo khethiwa kha khumangano ya lihoro la DA vha vhona nga ri ndi zwifhio zwine khamusi zwa nga itea kha sia ḽine khamusi ḽa nga shela mulenzhe kha sia ḽa dzikhetho dzine dza khou ḓa ri khou lavhelesa uri dzikhetho dzi khou ḓa zwino kho vhurangaphanḓa vhu khou ḓo ṋangiwa vha ḓo shela mulenzhe nga nḓila ḓe ri khou sedza kha dzikhetho u tshi nga sedza vhurangaphanḓa vhune ha khou yo dzhenelela hei mbambe ungari u tshi sedza wari ndi mbambe ine aiho sa izwi ri tshi zwiḓivha zwori muthu anonga vho Lewis vhane vha vha mayor wa nge Cape Town vha tonga ndi vhone front runner hava bo Sibusiso bo dzhenelela ho imbambe mbamulova athi vhoni vha tshi nga bvelela kha conference ya DA ngauri arina record ya murahu
ya muthu o challengeaho establishment asina support ya vharangaphanḓa vha DA vhahulwane a fhedza a tshi khou bvelela. Mara ri tshi sedza uri na dzangano ḽa DA ḽi nga shuma hani nga mveledzo yaḽo kha heyi conference musi ri tshi ya kha dzikhetho dzi ḓaho, ri vhona dzangano ḽa DA ḽi na rekhodo ya good governance. Vha ḓo zwi humbula muhashi na vhathetshelesi uri na muphuresidennde vho swikela he vha ri vha tshi vha amba zwa uri na vhathu vha ANC kha vhe vha yo guda kha zwine dzangano ḽa DA ḽa khou ita zwone. Zwino ḽi vhonala sa dzangano ḽine ḽi nga shuma zwavhuḓi musi ro sedza rekhodo yaḽo ya u vhusa kha mivhuso heyi ya local government. Kha ḓo dovha ri lavhelesa uri musi vhurangaphanḓa uvho vhu no khou ḓo ṋangiwa kana na musi vhu sathu ṋangiwa hu tshi khou iwa kha khuvhangano heinoni kha ḽihoro ḽa DA vha khou vhona zwi tshi ḓo ḓisa vhuthihi, hu ḓo vha na vhuthihi hafha musi vha tshi khou dzhena, hu ḓo vha na vhuthihi musi hu tshi ḓo vhuiwa kha khuvhangano iyi. Dzangano ḽa DA ḽi na rekhodo ya uri a hu tu vha na dzinndwa kana dzi pfudzungule nga murahu ha dzi conference. Ra sedza murahu hangeini ri ḓo wana ho vhuya vha na mbambe ye ya vha hone vhukati ha vho Helen Zille na vho Athol Trollip. Ra dovha ra sedza mbambe yo vha hone vhukati ha vho Musi Maimane na vho Wilmot James. Ra sedza futhi mbambe ye ya vha hone vhukati ha vho John Steenhuisen na vho Mphopalatsi. Ri ḓo wana uri a huna uri dzangano ḽi fhedzisela ḽi tshi khou fhandekana, ri wana ḽi tshi dovha ḽa vhuyelela ḽa vha dzangano ḽo ṱanganelanaho ha vha na vhuthihi. Zwino a ḽi nayo heiḽa rekhodo, mara havha vhaṅwe vhathu vho dzhenelelaho hedzi dzimbambe vha fhedzisela vha tshi nga vho dzumbama after vho luza hedzi dzikhetho. A thi vhoni ḽi tshi ḓo vha dzangano ḽine ḽa ḓo fhandekanya ḽa vha na zwigwada zwivhili. Tshihulwane ndi tsha uri dzangano ḽa DA kha change ine ya khou ḓo bvelela kha i conference a thi vhoni hu na ndavhelelo ya uri hu ḓo vha na significant shift ya DA musi ri tshi khou sedza police. Hu ḓo vha u continue na zwe vho John Steenhuisen vha vha khou itisa zwone. Kha ri ḓo lavhelesa kha musi tsha tou fhedzisela ri tshi khou fhedzisela vho Helen Zille a vha nga ḓo vha tshipiḓa kana a vha nga ḓo dzhenelela vhurangaphanḓa vho John Steenhuisen a vha nga ḓo dzhenelela. Vha khou sia tshiimo tsha ḽihoro ḽi ngafhi nga sekende ṱhukhu? Vho Helen Zille vho ita mushumo muhulwane nga maanḓa wa u fhaṱa dzangano ḽa DA na u vhuyelela havho futhi kha tshe tshidulo tshine vha khou bva khatsho ṋamusi zwo fha tshirunzi dzangano ḽa DA na ṋamusi ri khou vha pfa vha tshi khou pfhi vha khou yo imela yo vha merayara wa hafha ḽa Johannesburg. Zwino vho John Steenhuisen vha khou bvisiwa vha khou bva kha hetshi tshidulo nga nṱhani ya uri hu na zwithu zwine vha khou pomokiwa zwone zwine zwi sia zwi tshi nga shata matope kha dzangano ḽa DA. Zwino ḽi na rekhodo ya u cleana musi arali hu tshi nga vha hu na zwithu zwa vhuyaḓa. Zwino ndi vhona ungari yo vha decision yavhuḓi yo vha humbela uri vha songo contesta kha hedzi dzikhetho dzine dza khou ḓa hu dzhene murangaphanḓa muswa. Mara sa zwine nda khou sumbedza zwone a hu na murangaphanḓa ane a khou ḓa sa luswiro luswa lune lwa ḓo khupha mathukhu yoṱhe. Hu ḓo fana na zwe vho John Steenhuisen vha vha khou itisa zwone. Ndi zwone. Khezo Martina vhe ra vha ri tshi khou amba navho ndi muḓivhi wa zwa polotiki vho Brutus Malada vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwino sikane. Ri vhafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2 SABC Plus na kha Lehigh. Vhaṅwe vharangaphanḓa vha madzingu vha ḽihoro ḽa ANC vha nga siwa nnḓa kha maimo a vhone ḓorobo musi ḽihoro ḽo ḓidzhenisa kha fulo ḽa u nanguludza vhunketheni vhaḽo u itela khetho dza mivhuso yapo. Izwi zwo ṱa tshifhingani tsha muṱangano wa ḽihoro ḽa ANC na vhoramafhungo ngei Boksburg vhubvaḓuvha ḓorobo ya Johannesburg. Ḽihoro ḽa ANC ḽo thoma mushumo wa u nanguludza vhunketheni vhaḽo u itela maimo a vhakhantselara khathihi na vhane ḓorobo phanḓa khetho dzine dza khou ḓa. The ANC will embark on an intensive national process of identifying and headhunting capable mayoral candidates from across society. This includes experienced public representatives, professionals, community leaders, veterans of government, and individuals with the proven leadership track record and governance capability. This approach deliberately expands the pool of leadership beyond our robust internal ANC processes, while remaining firmly rooted in the values and discipline of the organization. In line with the ANC's commitment to deepen democracy and rebuild public confidence, the movement will open a window for public submissions
inviting communities, stakeholders, and broader society. Mwananyana wa murangapanda wakari wa lihoro la SACP opondiwa wa Chris Hani ani ababo lindiwe Hani bari mutawabo waremerwanga mushumo wa nwanga nwao ererwa rufuru abo bari musizwe nezipinga zikuya uhumburwa hakotsi abo zikotsera pasi bolindiwa Hani wambaye zwi butamboni au ererwa nwa kana ererwa minwa ya furaru ya rufuru hakotsi abo Oronya rushaka kwa Gafontein vundila Mpumalanga bolindiwa Hani bari udarela bidala kotsi abo ziyabaremera wone bari dubala na musi ndila ugumera kazwe bohani barwera na imera zoni. Every year, as a family, we have to stand here to try and find something to say that feels worthy of Daddy. Words either shaped by him or by what he stood for. But there is a truth that we have to sit with. I had 12 years with him and 33 without him. So the stories are not growing. They return. Each year, they carry more absence than memory. On Wednesday, it did not feel the way it should have when I went to my father's grave. There was a heaviness to it and a sense that we are missing something here. We are talking, but no one is really listening or hearing each other. And I think that's what stayed with me. Because days like that aren't about positions or presence. They're about coming back to what this man stood for, what he said in his own words. I am not him. I could never be. But I do feel the weight of keeping something of his intact. Not to speak for him, but to make space for him to still be heard. Mudivi wa murayobo Abigail Ngobeni bari muratu na mkumana bandi mande botuma bazeura zwa udipanda musi bachijia cheo ya uricha utakumbira bail kote ya magistrata ya Durban bari aba wererwa babiri bangaba bozubona uri kona zewa za tender ya bail yabo zipasi ngamra wa musi wado wishwanga murayo vashangoni la bahura la Eswatini aba muratu na mkumana bosi bonga na bamalusi ndimande bako hwesa mirando ya maburayo aramuzika Kinen aka Forbes kati na mubiki tibele tips Tshwane bubiri yabo bachitokisini. I think they have made their own assessment to say the onus on them is so huge. The issue of Eswatini was going to play against them big time. So I think they've done their analysis, and from where I'm sitting, I think that it's a wise decision, other than going to a process that you are not confident with on whether you will secure the order that you're looking for. Yeah, remember that the matter is adjourned for the indictment, meaning now that they will be served with a document that calls them for an appearance in a high court. So that is hope enough that if things move swifter, they may be joining the 5 in the high court before the date of the trial. The processes in the high court, I'm told that they are in the process of pre-trial as well as the judicial case management. And if indeed they are transferred to the high court sooner in next week, we will see the activities unfolding in a manner that the trial proceeds better with the 7 combined together, other than having them tried separately. Zauz narwadisala mapungazo ya ekonomi na rande hapo narodzika musi chipambedzwa na mangu mashiri maurwane ya alpasi. Dollar rand is 16 rands 38 cents, bond on the 20 rand 4 cents, euro on the 19 rands 21 cents, pula Botswana on the 1 rand 16 cents. Miko ya pala GSE inta. Cars verazo musuku on the 4,777, platinum the 2,057, oli songo kuna kiswao the $95.23 gafagi. Timu ya shaka ya boda wafumakazi ya pano Afrika Chipembe Banyana Banyana iko jia mitambo mibili dao ya bukonani ngao tebekana na shango la Algeria sa chipida cha ndeme cha ndugisero zabo za chipuga cha wafumakazi jangoni la Afrika cha WAFCON tonambindini ya WAFCON iko dota ucheza ngalafu mbritano la Furwana na Ngwa. Banyana Banyana bakukunyiriza ndugisero zabo za tonamindi ini ya kuda ya WAFCON. Tournament i yorupfukisora panda mwizo firawo mukapiteni wa Banyana Refilo Jane
uri vha khou tea u shumisa mitambo iyi mivhili ya vhukonani ine ya khou ḓa u khwaṱhisa zwivhana kha thimu yavho. It's going to be very important for us to prepare very well, work on what we've been lacking technically and tactically as a team. There's a lot of things to work on. We still have to improve. You know, Algeria is a very good team. They have good players also who are very technically good. So they know the style of play that they play. So it's going to be important for us to be able to analyze properly, work on our homeworks, and make sure by the time we get to AFCON, the teams that we play against, especially in the group stages, have prepared us very well. Morocco ḽine a khou farelwa kha ḽo tournament iyi ḽo vha ḽo pfukisela phanḓa tournament musi tsini na u thoma. Fhedzi mutambakati wa Banyana Linda Mutalo uri izwi zwo ḓivha thusa. The postponement of the WAFCON, I think it was a blessing in disguise. And if you look at it, our league here in South Africa hasn't started. So I think now we'll have time to prepare and get the teams to the league to start so that we can have more match fitness. Na hu tshi ḓivha na vhatambi vhane vha tou vha na tshenzhemo gambani ya Banyana, fhedzi Jane uri ndi zwa ndeme uri vha farane vha vhe tshithu tshithihi. Ours as senior players is to guide the new players, the returning players, emphasize the importance of the culture in the team, and always remind them of the bigger picture, why they are here, and tell them that they deserve to be here because they've been selected to be here. Mutambo murahu vhambana mbane u tsino swikisa mitambo ya ḓana kha Banyana. Mutambo u thoma wa vhukonani na Algeria u ḓo tambela ngei luvhanḓeni lwa Princess Magogo ngei kwa Mashu devula ḓorobo ya Durban nga ḽavhuvhili. Aiwa, u bva kha nḓu ya khomunala na tshigwada tsha vhabveledzi a ḓovha madekwana vhuḓi ndende. matekwana kare motira bresa nyimero ya mucho ya matekwana anamusi ba pumbi ba mucho be matekwana anamusi kare rabere mashota sikati nanga kati pera ana kuperekezwa hapo nanga mimuya inya kubutsura nga bhari phala chipembe ha shango kutoba hapo rabonela mimuya ikubika hapo na phala pendera shango ya bupadoba kare motira bresa ro machero hone le docho limanga shibombe yote nyimero ya mucho ya machero kutoba hapo ya sumba ila mvura keila yo dine ya manda dizi percenti za fura tiza mvura inya kwa rabere machero lichicha dingazo richikoba tsibudzurma tekona anamusi pala Northern Cape kabara biri mvura zinzo kuperekezwa hapo nanga madomo kutoba hapo rabona itsozi mvura zikutoba hapo iko na phala pendera shango ya bupadoba tsibuzo i kutoba hapo raibona hapo na machero lichicha samzo kubona zila mvura kezila zichikuperekezwa hapo nanga madomo kare modira bere sazi temperature zasho tutothoma ngavundo lasho langeno khawuti ngakubigero khone mucho budibukuma ngene ndroboni ya Pretoria Johannesburg kona aiwatsi temperature nziza budibukuma samzo kubona zitokonya zashika pala ka 26 kare modiya vundine la Limpopo rchome pala Musina urena khona rakobona mucho budikobikwa madiko na Musi na machero lichicha thoyando ndi 28 pala bora ni 29 tsani ni 30 mase atsina apulukwa ni 28 mokopane hone ai1 ndi 30 kare modira bere sa vundu la Mpumalanga unena khona rakobona mucho budibukuma uchikobikwa madiko na Musi pala Skukuza na pala Mbombela emelo hone aiwa rikorabela utsi temperature tsikonye tsitsike pala ka 25 machishing hone ndi mucho budibukuma unokubikwa madiko na ano musi tshwasa pala KwaZulu Natal kobona pala Richards Bay atsina pala Durban aiwa temperature tsikonye zatsika pala ka 33 atsina Lady Smith ni 30 Vryheid ni 28 ndi mucho wa budibukuma unokubikwa musi rabesa pala vundu la Eastern Cape rabesa pala Maletswai na pala Mthatha ngoba hone aiwa na pala kwa Nojoli kodwa angaraza tsikonye zasika pala ka 25 ngakaduvwa huna makore otibo pala Western Cape machero lichicha pezia adobarangana musi lichitaba Pfeffer West ndi mucho budi na pala Lyngsburg rosa hangu na pala Hermanus Cape Akalas na hona aiwa kubikero mucho budi some temperature tsikonye zasika pala ka 22 machero lichicha pala Northern Cape bakoba Kuruman aiwa kobona aiwa ngakaduvona makore otiba basongo hangwa dipale rabona hone tsibuzo ya mvura ini yakuperekezwa nga madumbu ndingazwa chikobona pala Calvinia na pala Sutherland temperature hone tsipasi bukuma muziruchi pala muziruchi pala vundu la Free State no hone kobona mucho budi bukuma madekwana ano pala Droboni ya Fixback asana Kronstadt Bothaville zido konyezi temperature zashika pala ka 29 kare modira bere sa pala vundu la Northwest madekwana ano pala Rustenburg kobona mucho budi bukuma wodzikao samtero kobona aiwa macholi chicha zido konyezi zashika pala 29 atina musiri chapasa pala Droboni ya pala Mahikeng na pala Tosca na pala Freeburg rikobana umucho budibukuma unokubikwa madekwana anamusi katihi na machero helino dikomba komba kabe madekwana bote